Samido ni akorwo confirm some of the stories ciakorirwo ikiario ni Sugar Sambi lilia aratharikagira Karen Nyamu. Oroho Samido akorwo confirm ati ndeto imwe Sugar Sambi aririe ni ciama. Ni akorwo akiandika kiundu giatiga mashabiki makienda taure makiria. Kiundu kiria Samido andika na mashabiki menda taure makiria. What he means ni Samido kuga ati ndakwenda kurogwo bure, yani hataki kurogwa bure. Statement iyo ameandika riria akorwo agikonfirmira murumiriri wake kiuria kiria akorwo akiuria kana njohi iria akorirwo akiheo muthi wa Father's Day ni Karen Nyamu no ameigite furiji kana ni ameninire. Na hau niho Samido akorwo agitheria ndeto akiuga ati ndeto iyo yari tu Vipindiree via social media. Princess Wambui akorwo akiuga hiyo ni ile ya 420k bado iko kwa fridge, na Samido ataguta mahinda akorwo akimwira hizo ni Vipindiree za social media, usichukulie serious sana na weza rogwa bure. Kogwo Samido ni akorwo agicaution mashabiki make gukorwo magitikia maundu mothe marona guku nenda-ini, na akorwo akiregana na ndeto cia ati ni agureirwo njohi ya 420k muthi ucio wa Father's Day. Ni ndeto cia korwo igithitura mashabiki maingi muno, na ni ukuona uria magikorwo makimudia comment ciao thutha wa Samido gukorwo agiconfirm that lie about that was told about Karen Nyamu na yakorirwo expose ni Sugar Sambi muthenya uria agikorirwo attack Karen. Make sure you turn on your notification or subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching. Tucemanie in our next one.